You masih lagi stage 1, 2, 3, nak masuk stage 4 pun tak apa. You mesti cari makanan yang alkalinizing, maksudnya yang bagi jadi alkaline body kita, terutama sekali vegetable lah. Bell pepper, onion, garlic, gobis, cauliflower, bayam, kangkung, ni lah yang hijau-hijau, celery, barley, apa lagi, belimbing buluh. Yang ni boleh pula belimbing buluh. Selalu belimbing buluh saya tak berapa galakkan you ambil kan, tapi bak choy yang paling famous lah. Okay, asparagus lagi, ginger, avocado. Lepas tu kita boleh ambil juga karbohidrat yang kompleks tu, seperti sweet potato, ubi kayu, keladi, boleh sangat-sangat. Organic punya jagung pun boleh juga. Kalau ada beras, dia panggil wild rice, beras liar, ada kejual, quinoa, bagus. Protein-protein seperti ikan yang organik lah, kalau dapat ikan yang betul-betul tak tercemar, itu yang terbaik. Tapi kita dah ada omega 3 sekarang, daripada sachainchi, yang tu yang bagus. Cuma jangan ambil white egg, okay? White egg pula, yellow egg, egg yolk tu, yang tinggi dengan phosphorus. White egg dibenarkan, bahagian cair putih tu dimasak yang jadi putih tu, boleh, okey.